Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Müminin qadr bilin, xoşku birayın birumet. Ez dixwazim îro bi were çend deqa behsa müessesa zewacê ciyê zewacê di İslamê da hişmendî û fikr û ramanên me li ser müessesa zewacê ku di İslamê da zewac tê çi manayê felsefa wî, ciyê wî û giringiya zewacê di İslamê da em çend deqa behsa wî bikin. Xwedê Teala ji roja ku dünya ava kirî heta nê roja îro müessesa herî kevnara pîroza tê de xêr û bereket heye pîr û pak e müessesa zewacê ku mirov bi hev re dizewije. Xwedê Teala rehmet, bereket, xêr û xweşî kirî nava em bivê çi nava zewacê. Xwedê Teala di sûreyê Rum ayeta 21 da Bismillahirrahmanirrahim wiha ferman dike. Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen liteskunu ileyha. Ji ayetin Xwedê Teala'ya, ji ayetin kudretu mezenayu azameta Rabbil alemine ku Xwedê Teala ji nefsa we divê mijwera jin çêkirî, çira mi çêkirî liteskunu ileyha ji bo ku hûn li balê bisekinin. Divê derê de Xwedê Teala navê min jin çêkirî, divê min ezwac çêkirî. Ew jina ku mirov pê re dizewije. Ferqekî mezin di navbera ezwac, zewc, zewce, imrae, nisa û sahîbetê de heye. Kesê ku erebî bizane her yek di cihê xwe de tê bi zikirkirinê wana gî navê jinan e. Lê ezwac gava got me'na ezwacê ew ku ew jina ku hûn em bivêjin ji bo têkiliyê cinsî kar û barê werin de hûn dikarin karê xwe bikin û her wisa fikr û ramanê we yek e û bîr û baweriyê we dînî yek e. Yani dînê we, diyaneta we, fikr û ramanê we, fikr û hizrê we tev yekin, ew ji were tê gotinê zewce. Mesela însanê ku nezewcî be, jin û mêrê ku nezewcî be, Xwedê Teala navêje ku min ew jin çêkirî ku hûn li balê bisekine. Divê der de Xwedê Teala divê ew jinên ku hûn pê re dizewije min ji nefsa we çêkirî ku hûn li cem li balê bisêtire bihêwire. Îro temamê dünyayê li ba huzûrê digere. Hinek însan huzûrê di şer û cengî de divîne, di deselatdariyê de divîne, di diktatoriyetê de divîne, di mal û milkê me re pir bidivîne, di erd û eraziyê me re pir bidivîne. Li her yek ji vana em bê zor û zehmetî û em bi vê gelekî meşeqetê mezin di wan de heye û hesabê wan pir giran e. Lê müessesa herî ku berû jê huzûrê divîne lê sittir li cem disekinin müessesa zewacê ku merov dizewije bi nikaheka şer'î bi hev re dizewije ba hev disekinin. Her wisa ve ceale beynekum meweddeten ve rahme. Xwedê Teala divê men di nava wê zewaca ku hûn bi hev re dizewije di nava wê zewacê da me hezkirin, evîn, eşq û rehmet kiriye. İnsan ji hev hez dike û her wisa şefqet û rehmetê li hev dike. İnsanê ku bê ser û ber, însanê ku nezewcin, heyeteka dostî dijîn, tu carî navbera wan da ne hezkirinek daimî heye û ne jî em bê rehmet û bereket û şefqet heye. Ew însanina ji bo tolaziya xwe, puştiya xwe pêk bînî were, xerîzê xwe cinsî pêk bînî were, xwe tatmîn bike, xwe têr bike, bi meselê bi jina re dost dijî û di navbera wan da ne rehmet heye, ne bereket heye, ne xêr û xweşî heye, di meseleka herî piçûk da dikare gelekî kêmasî û di nava wan de derkeve
مشقت درکه شر درکه شر درکه هفدو پیس و گمار و قریج دکن مثلا زواجی دا گنون جنو میره که به هفرا زوجی به تو جاری جانا په بچیجی دل اونجا بمینیجی لی میره خواه نفروشه میر جنا خواه نفروشه یعنی فروتن معناوی یعنی نخوازه قریج بکن نخوازه پیس بکن نخوازه گمار بکن و دف جی بر نادا و شاقی خواه اترا دویجی إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون دفيدا جبو قومك بفكره جوان را قال لك درس شيرت هي درس شيرت واز هيكو مؤسسة زواجه لبا خود تعالى چا بقدر بقيمته و چا تدا رحمت و بركت و خير و خوشي هي ايات تو وظيفة خواه اسلامي نزانبه جنگ وظيفة خواه اسلامي نزانبه هر دو بو وظیفه خواه اسلامی مرو رانه به و شاقی مال دو جهنم میر نفش عبا جناب خواه میزن ناکن جناب چاوی میر خواه میزن ناکن شر جنگ پفچونه حضور دو مال داتونه اواجین سادمی کو هر دو جی دین خواه دورن جو عرف و عادت خواه دورن جو کلتور اسلامی دورن لوما شر و پفچون چید و نکو شر و پفچون تجاری دو مال دا چه ناف چید و لتجاري دوامنا كساعتك دو ساعتك روجكي نب حفتا نب مهان نب صالا ام بزواج ناو منا مؤسسة اشكنجي كو هفدو قريج بكن بيز بكن جنبار بكن هر وسا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديثة كي خدا دبيجا رحم الله رجلا قام من الليل فسلى وأيقظ امرأته دبي رحمت خدا رحم لوی میری کری کو بشاو راض المجدك و جنا خواه شاردك فإن أبت أير جنا وشرا نبو جانگرانی کر خواه شار نبو ندح في وجهها الماء ندح في وجهها الماء آویر سرچ عبید وشینه یعنی برگاوا رابو مجا شوی کر مرگاز جنا خواه بکه گوا جنا مرارا نبو مرو هنک آویر سرچ عبید وشینه جبو که شار ببا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دویجه خدا تعالی رحم لوی میری کریه هر وسا رحم الله امرأة قامت من الليل فسلى وأيقظت زوجها ديسا خدا تعالی رحم لوی جنکی کریکو بشار راض المجدك وميري خواه شاردك فإن أبا أي ميرك شار نبو جانگرانی کر ندحت في وجهه الماء آویر سرچاوی درشین پر آویر سرچاوی درشینه جبو که هشار بو بالا خوابه ده اف خیر و خوشی اف تشتی وها تنه ده مؤسسه زواجی ده ده نوا جنو میریکو لگورا دین اسلامی زوجین افدو نکاح کرنه و هرکز وظیفه خواه دینی دزانه تو وکی دنینا تو بجینه که را بجی تو بچاوه بجی ام بویجن قوا زواج تدا تنبه نکاح تدا تنبه نه خیر تدای نه خوشی تدای نه برکت تدای نه رحم تدای سبی حتی نبر شر جنگ پفشون محکمه هفدو رزیل و رسوا دکن ام بی خدا جوان رزیل دکه جبور اول رزیلیت گره خدا جوان رزیل دکه جبروی گلی بشتره انسان هنه ناز وجود دوی که معاش متونه که کاری متونه که مال متونه انسان قوا بزوج خدا اون دولمندک دیسا دولمندی دیسا دو مؤسسه زواج دای جبروی ویدیو ها ام پاورا بکن بد پاورا کرنه جوال خورا ببیجن دا کو ام بیتشته هانه نا گاد دو ام بیتشته هانه خو بگین گل کسا کو انسان تشویق سر زواج بکه هر وسا زواج راحت بکه حسام بکه پر قالن نسین مال نسین ملک نسین قالن قن نسین زیر و زیو و خرج و مصرف زیاده نک دعوت و دیلان و دویون سالین و نظام چشبان مصرف زیاده جنه که کاره به خورد بزوجه